Bakunzi ba Fredy TV rero ubu hano turi ni Nyabugogo, aho habaye ibintu bitangaje. Ndakubwira ngo ni ibintu bitangaje, ni impanuka. Yego si uko bitangaje, ni impanuka ibaye mu masaha make mwa saa 12, aho imodoka ebyiri, iya Ecofiti, ya International, zose zamanukaga, ariko abantu bose batangajwe n'uburyo izi modoka zose zirenze umuhanda zigakubita biriya byuma bikikije gare, byose bikagwa zikikubita hejuru y'izindi modoka ziri hano. Ahangaha murabona ko ni muri gare, ahangaha ni hafi y'aho ziriya modoka zijya za Kicukiro, za Kimisagara, aho ziba ziparitse. Ni ibintu bitangaje, abantu bose byabateye urujijo uburyo imodoka hariya urabona nta cyapa cya 80 gihari, yewe ndakeka nta n'icya 60 gihari, aho imodoka zose zamanukaga umurongo umwe, zose zibirandura zikagwa hejuru y'ibyuma, ahantu navuga ngo haba ari urujya n'uruza rw'amamodoka, zose zikibirandura zikagwa zireba muri gare. Mwese murebe iyi video, ndakeka namwe murahaza. Aha ni muri gare, urabona ko imodoka zose ziri hejuru ya biriya byuma. Gusa ku makuru ndi gutoza nuko ku bw'amahirwe nta muntu waba wayiguyemo, ariko pe abantu bumiwe, byabayobeye, bumiwe, bayobewe ibyabaye, bari kwibaza ibi ni ibiki, ibi ni ibiki bibaye. Imodoka zose navuga ngo zitwara abantu, aho zose zibirandura zikagwa hejuru y'izindi. Ni ibintu bitangaje. Rero bakunze ba Fredy TV rimwe, ndabasaba mugumye mukore subscribe, munkurikirana bagenda bagezaho amakuru atandukanye. Ariko ubu hano turi, ndaje mbashakire n'andi makuru mu kanya y'ibi byose, nimba hari uwaguyemo, nimba hari uwakomerekeyemo, ndagenda mbashakira amakuru. Mukomeze munkurikirane, ni Fredy TV rimwe, aho ngenda mbaha udukuru dutandukanye kandi twiza, aho iminsi izaza njye ndi kubategura kuzajya mbaha inkuru nziza ziteye ubwuzu cyane.